Abang. Mama padat. Tidak kalian. Sebakan di mana kat situ jerawat. Oke, mati kau ni jelatin sah. Aye, abshir. Akasi, kau buta ke kita pakai nyaguban. Kau buta ke Rasulullah Arabsan. Amma jarri Arab sukoni. Grup bin jarra tani jiran grup bi kaban. Amata arana Arabsa. Amata duwati Arab sita. Amata kana nak bati tanana Arabsa. Bati tanana ti Arab sita. Janiti grup bin jarra mani jiran. Hakka kaisa kaban. Bertema munti war kol kaisa kaban. Kau buta kau gape haja be Rasulullah Arabsa kita ba Arabse. Kana mo irra shafanu takao irra kakabu ungo wada jatu mara jatu wana kana umani selama yoro hundau amanti nama antuku itimbu ser marif amanti tenya nama arab sufi amanti nama tikai sanjenne sigatema qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'budu wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin jagatam nakenya abba feti gabbari jan fetu na gabbari fetu anti gabbari jan samir ga khanine bijidaruti ittira ka gabara kerka gafa binte wajije da kayar kasan sanabba jannata sir warte gafa ci wallal ara kon kabu amma nuti oromo ma yecce sindis ne amanti tay san amanti khijiba oso beinu amanti tay san amanti watalama oso beinu amanti tay san amanti kudundi kan oso beinu amanti tay san amanti abatani fin chandra oso beinu amanti tay san amanti simbira kudunda ita udwan sira kudura ajaw oso beinu daga senima udan hudu tay san indikatan ko faisin udan hudu tay san indikatan ummata ajawa bira dabatun dan disan Agesani ummata gidi uduri kata kensa kana jala udan kapten isin udan kapten kensa jala nuti amanti tenya duran nada van war siste akatri kata akatu udu watan war siste agesani nuti softi danu duri gannu bishani dikanna kensa kenya nuti magar fanne janu kensa kenya kulkullu da kamne kenya kulkullu da nuti shitto kamna guyanu sunna rasulati irti tenya guga bato gol sen shitto di batte bati shamarra kenya shitto di batte ba agesani ma nuti amma hudu tenya kulkullu isin hakka kenya kulkullu isin agesani ma ummata nanno da hudu nanno da isin malenjuru ummata balage garte ummata wasaka isin malenjuru ummata cincawa nutu isin arab sini nutu isin opsine jirra dagesani nutu isin opsine jirra hota ana isin jechu jirra munira mamad dagesani ummata waslata amanti tenya nuti amanti tenya lupu tenya tana odit oromumma odit nuti amanti tenya isin galti oromumma isin wajji kamnu halayya itimane abadan nuti isin wajji oromumma himatu barbanu isin wajji oromumma wajji jiratu barbanu ino nuti lal alabas yota te nutu sini tolchi oromumma yota te nutu isini tihime oromumma nutu isini tihime oromumma yo betan nutu isini tihime oromumma betamo alaba betamo ummata amara isin amara afan oromo baresin kartema oromumma nurra baratan amanti betan isin amanti betamo oromumma betan isin nuti be khay isin wajja wajrabar nuti be khati aja hama ko hamata ko jenne sababa isin oromumma himatani akhisan isin imne nuti garte isin oromo dalaki hota ne isin imne islas demne egesin kabaja wallaltan egesin urfina wallaltan nuti isin tim najatula nuti isin tim najatula isin ummata ajawa najatu isin ummata tortora najatu isin ummata udwan uduran kan najatula isin ummata tortora namni isin kirata undan denye jatu isin ummata kensa kana yatu udwan ba date demu jatula isin ummata waslata tortora najatu ani isin tini majatu muniran egesin ma isin tini majatu nuti amanti taisan lagaytani ma amanti taysan namtich nabiyyi lagaytan nabiyyi isa nabiyyi khaynuti nabi isa nakka nabiyyi nabiyyi khaynuti nagabbara isini ninjani nabiyyi ilma maryam garte amantana kharabin garte dan deyti sa din kanake afura kullu dajetani itti amantani nabicha ifuma adu ma jattu da kuni ma jattu da amanti sira ke kabu kabdu taysani amanti sira arrafamu kabdu taysani amanti sira bikadiyamu ittufu kabdu taysani amanti kitab nisra hudu taragamu kabu khaysani kitab nisra min alradiyamu male khaysani kunna jisni khaysani kitab oso hudu dikande olfutan oso hudu kaba hudu dikande itti oli gadi jatan khasagara senta kitab khaysani kitab na khayn
sagaraan seenuu nu barbaachisu. Osoo xaaraan qabne waliin foonu nuti. Osoo dhiqanne osoo utuu anne kitaaba waliin foonu nuti. Kanaan osoo hiitii qabdu waliin foonu nuti. Xaaharummaa nadiifummaa irraa waliin foonu nuti. Egaa cecee godhamee dabalaa taphataa godhaa isin. Waraabaaf yoo barbaadanillee dhageessanii ma. Isinii ummata ajaa'aa, isinii ummata tortoraa, isinii nama gabbaru, isinii nama gabbaru. Yoo si gaafatanii Iyyasuus maal jetteen Iyyasuus waaqaa siin jaan. Waaquma laalluti kan dhageen. Bar waan ijoolleen daa'ima kalee dhalatte beektu wallaaltanii gurguddaan keessanii. Wallaahi gurguddaan keessa wallaaltanii barsiin. Iyyasuus kuni gaafiin gaafadhe dhiyoo tana takka. Obboli maal gabbartaa innaan Iyyasuus jette. Iyyasuus maal ennaan gooftaadhaa jette. Gooftaa jechuun maal ennaan rabbi jette. Isa malee rabbiin biraan jiru jette. Okay, isa malee rabbiin biraan jiru haya Iyyasuus eega rabbii keessan ta'e. Iyyasuus kan eenyu uume ifi uumame jette. Haadhan qabu ni qaba. Haati isaa eenyu? Marijani. Marijanoo eenyu uume? Isumaa uume. Dachii eenyu uume? Isaa uume. Samii eenyu isaa uume. Haya eega ifi uume. Dachii Marijan isa dura jirti. Marijan isa dura lafa jirti. Osoo inni dhalatin jirti kaa Marijan. Haadhaa umni dhalatee isa dhalatee wayiti. Marijan tana ifumaa uumeeti. Laa dura dachii uume. Deebi'ee samii uume. Deebi'ee Marijam uume. Deebi'ee garaa Marijam lixe. Garaa Marijam lixe garaa Marijam keessaa gabbahee eegati. Garaa Marijam lixe garaa Marijam gabbahee eegasi. Ifumaa fudhachiisee deebi'ee ifumaa haadha ajjeesee deebi'ee ifumaa iffannis ifrarraasee du'e. Ifrarraasee du'e akkasii. Ummata maayyibii dhageyaa. Ummata wasaqa dhageyaa. Ummata qalbaa dhageyaa. Ummata uduwaa dhageyaa. Ummata wasaqoota dhageyaa. Dhageyaa naa isinima. Ummata kiristaanaa ummata zubaala dhageyaa naa isinima. Ummata hudduu ajaa dhageyaa naa isinima. Ummata tortoraa dhageyaa naa isinima. Ummata hudduu isaanii dhiqanne. Ummata hudduu naannoo dhawatu dhageyaa. Ummata saphii firaa naanne dhageyaa. Ummata wasaqoota. Ummata cincaa. Ummata qeensa kan jedhu uduwaanii yaa'u dhaggeeffadhaa naa isinima. Ummata tortoraa. Ummata mana amantii keessa wal yaabu dhageyaa naa isinitti hima. Ummata ni khaambeen ummata bikka deemu warraa dhaddalu dhageyaa naa isinima. Ummata ummata diqaalaan biyya balleesse. Sababa keessan nuti bilisummaa dhabne sababa keessan nuti abaar biyya seene. Sababa keessanitti nuti sababa isin biyya bikka deemte takka looni wal kortanitti biyya teenyarraa imaanni deeme. Biyya teenyarraa riskiin deemte. Biyya teenyarraa barakaan deemte. Sababa keessani ummata najisa. Ummata akka loonitti wal koraa yaa'u dhageyaa naa isinitti hima. Nuti bar seeraa fi heera qabna. Bar amantii teenya heeraa fi seera nu goote nuti. Bar amantii islaamaatiin seeraa wal fuuna nuti. Bar shari'aa nabiitiin shari'aa rabbiitiin bullaaban nuti. Ummata ni haa wajjitti qara'uutti hin ummata bakkuma deemutti wal ijaabaa deemu. Barakaan biyya teenyarraa sababa keessanii fuudhamte. Sababa keessanii barakaan nurraa fuudhamte ummata najisa. Ummata tortoraa. Isin nama jettanii amantii teenya tuuttanii isin. Nama ibseetan nutuu bar isin arrabsine. Warri silaa isin arrabsuun male nuyi. Silaa amantiin arrabsuun marte teessani. Kitaabni silaa agartee kitaabni wangeelli silaa keessan egaa hudduu digachuu qabnu nuti. Hudduu teenya tuutti kisaasnu nuti. Nu najisaa. Ummata najifamaa. Ummata najifamaa. Oromummaa beeytan moo isin? Oromummaa beeytan moo isin? Oromummaa bar isin amaara himachuu turtanii. Isin ummata gaafa duraa amaarri fe'atu bannu takka araari akka fakkeenya amantii islaamatti arsiin bar dhageeffadhu sababa ni fe'amtan irratti nu fe'amuu fidanii harkarraa muranii bar. Bar harkarraa muranii bar. Harma muraan beeytanii harma muranii bar nuti harma muranii harka muranii. Amaara gaggodhachuu diddaaf. Amaara jilbibbachuu diddaaf. Amantii teenya gallakkisuu diddaaf. Silaa gaafni amantii gallakkifnu gaafa harma nu muranii fi gaafa harka nu muranii. Dhageessanii ma? Gaafa harka nu muranii fi gaafa harma nu muran silaa amantii gallakkifna nuti. Sababa amantii teenyaati harka nu muranii harma nu muran. Yaa ummata waslaaddaa. Waslaaddaa. Waraabaaf.